السابع عشر درس 27 أذكار الصباح ko adkar ko goddo jangata si weti wal masa e si nibbi si weti ma si nibbi on to giwi a'udhu billahi mawluri allah minash shaitanir rajim allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum o janga qul huwallahu ahadun ha sura o janga qul a'udhu bi rabbil falaq ha sura o janga qul a'udhu bi rabbil falaq ha sura salasa marratin la bitat o wata don asbahana men weti wa asbahal mulku la mungum wetani lillahi allah walhamdu يترني ودني لله الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي جومي أسألك متورك ما خير ما في هذه اليوم كلا مؤجر كون إنغا النيالال وخير ما بعده كلا كون باو مقال وأعوذ بك من مولوري من شر كلا بني ما فيه كون إنغا النيالال ما في هذا اليوم كون إنغا النيالال وشر بني ما بعده كون ترباو مقال ربي جومي أعوذ بك من مولوري من الكسل imorde ngamelo sabu pullo futa ide ngandi wi afo ngamelo ko basal neddo nayon amudo wasu'il kibari e bonugol mawnintinare harami wonani mawnintinido rabbi jomi a'udhu bika min mulurima min adabin imorde letta fi nar kanderite wa adabin letta fil qabri kander qabr allahumma ya allah bika ko sabu mago asbahna wadi ha men weti wa bika ko sabu ma kadi amsayna min nibbiri wa bika ko sabu ma nahyawon ko mi woni wurirde wa bika ko sabu ma namutun ko mi woni mayrde wa ilayka nushuru bawo dum do fo ko faade kama woni ruttorde nen allahumma ya allah anta rabbi kaun jeedo lan la ilaha illa anta khalaqtani atagilan wa ana abduka minkum jiyadama wa ana ala ahadika mido e do ahadima ndi haldudden wa wadika e fodore mande foduda masatatu embere wono mi wawiri atawata mi do firta ahadindi a'udhu bika min molorima min sharri kala bone ma sonatu mo mi golli abu ulaka mi do tuba rutto kama bi ni'matika sabu nema mada kan hibe firi ley o yi be wadi don flesum be wadi be wadi ley ay aqarru wa atarif safele goy mi do qirrito mi do rekonisa ko doni abu mi do tuba rutto laka kamada mi qirrito mi jaba bi ni'matika nema mada alayya ka wadda kan e hore am wa abu mi do qirro jaba bi dambi bakatu yandi min bonnude ni faghfir li ya falan fa innahu kun la yaghfiru dhunuba la yaghfiru bakatu illa anta allahumma ya allah inni asbahtu mi weti ushiduka mi do sedina wa ushidu mi do sedina hamalata arshika malaika be rondi be arsi ma dakin wa malaikata ka malaika be ma hedditi be wa jami'i khalqika eden nangal tagumango wa jami'a khalqika eden nangal tagumango annaka wonde an allah anta allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka o wala dum do 4 marratin labinay o wata don allahumma ya an allah ma asbaha bi kala ko witi am min ni'matin imorde e nema aligoy kala ko nibbi an imorde e nema aw bi ahadin ma e goddo go min khalqika imorde tagore mangu he allah famin kadum ko imorde kama wana min faggitani wana kan ko faggitani wahdaka antum la sharika laka falakal hamdu yattore ne wodani ma walaka shukuru jarnore nde wodanima allahumma ya allah afini dandang ya falan fi badani ka bandu am imana mi wona selludo allahumma ya allah afini ya falan dandala fi samika noppi am harami wonale paho allahumma ya allah afini ya falan dandala fi basarika gitara mi wonale bundo mo yata gonga la ilaha ala rewetedo illa anta sona an allahumma ya allah inni mi a'udhu bika min mulurima min al-kufri imode keferan kaku wal faqri e basal sabu basal kadi moƴƴa wa a'udhu bika min mulurima min adhabil qabri imorde letta qabru la ilaha illa anta wa janga dum do kadi salasa marwatin labitat o watta do hasbi allah alla gaynani la ilaha illa huwa alayka kama tawakkaltu kum huluri wa huwa rabbul arshil azim kan kon jeedo arsi tedduki king 7 marratin o janga dum do labi jididi be wadi firo leyton on no do flesi on ko be wadi en yahe ka en ley be inni man qala ha kala wolu do gol do kongol hina yusbihu tumande o weti wa yumsi o nibbi 7 marratin labi jeddi bi mana kala wolu dum bimbe kikide kafahu allah on yonayma allah gaynanayma ma ahammahu kala ko himmiri min amri dunya modde fiya ko ji aduna wal akhirati ila hara akhra ya ibnu sani ko don ko yaltina hadisa o wata don allahumma hoten do allahumma ya allah inni as'aluka mi torike ma al afwa yafiya wal afiyata afiya fi dunya ka adna wal akhirah allahumma inni as'aluka mi torike ma al afwa yafiya wal afiya afwa yafiya wal afiyata afiya fi dini wa dunyaya kadina ka ngurdangan wa alayka be ngure wa malika jawdiya allahumma astur awrati allah surru ayyibeji andin wa amir rawati holna denda nangal gayna teriji dimi ay nidin allah mahfazni allah rena min bayni yadayya yeso min khalfi bawan wan yamini e kanyama wan shimale kananon
wa min fawqi edo an wa'udhu min moluri bi azamatika sabu teddungal ma dangal an ukhtala min tati ndemi attaque te sengole koyde am bone nde iwrata le koydam o watta o du'a watta allahumma ya allah alimal ghaibi kan andu ko wirni wa shahadati kone kene fatura samawat kan sinkido kamulini wal ardi laydini rabb kulli shay'in kan jeedo kala hunde wa malika kan lamido kala hunde ashhadu la ilaha illa anta a'udhu bika min mulurima min sharri nafsi murde boneji wonki ankin wa min sharri shaytan e bone shaytan wa shirkihi e kafudugol e shaytan wan agatari fa ende mi dirritoto ala nafsi e do wonki ankin su an bone aw ajurrahu ma mi poda bone on ila muslimina badum faade juldo go bismillah inde allah alladhi o la yadurru ma lorrata ma ismi wonude inde makko ne shay'un hay hunde fil ardi kalaydi wala fis samai wana ka asama wa huwa as-samiul alim o janga dum do kadi salasa marwati labitati raditu billahi rabban mi weltori allah yo woni jeydo lam wa bil islami dinan mi weltori islam yo woni dina wa bi muhammadin nabiyyan mi weltori muhammadun annabaju an sallallahu alayhi wa sallama sallu alayhi jule e makko e musibbe julbe jentibe on tigi wawla dum do kadi salasa marwati labitati ya hayyu ya qayyum bi rahmatika sabu yurmende mande astaghithu yoni fa bi norde aslihi li mu'inana sha'ni fiyake an on kullahu wa fab wala takilni wata akidan ila nafsi fa de wonki ankin tarfatu aynin yeru leppango yitere siona dum kifo layla fa watta don asbahana min weti wasbahal mulku lamu ngum wetani lillahi allah rabbil alamin jeydo windere den allahumma ya allah inni as'aluka min turki ma khayra hadha al yawm moƴƴere koni e nde ñalande fatahu uddital koni e mayre wa nasrahu e ballal koni e mayre wa nurahu e annora koni e mayre wa barakatahu e barki koni e mayre wa hudahu e peewal koni e mayre wa a'udhu bika min mawlurima min sharri kala bone ma fi koni e mayre wa sharra e bone ma ba'dahu kontiri bawa mayre watta don asbahana min weti ala fitratil islam e do din islam wa ala kalimatil ikhlas e kongol labgol don kalimatu shahada wa ala dini nabiyina muhammadin e do din nabiyyu muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala millati e do din abina ben amin ibrahima hanifan ko kan newika musliman ko juldo wa ma kana onali minal mushrikin jaadu sirkube o watta don subhanallahi wa bihamdihi o wada dum mi atamarra la bi temedere la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir ashara marrati la bi sappo la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa kanko ala kulli shay'in qadir mi atamarrati la bi temedere ida asbasi weti o watta don subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi kontore tagu makko ngon warida nafsi e wala yewonki makko kin wazinata arshihi e cudare arsi makko on wa midada kalimatihi e embere limore kalimaji makko din o janga dum do salasa marrati labitati a'udhu min muluri bi kalimatillahi tamma dido kongol Allah timmudi min sharri ma khalaqa imorde kala bone mo tagi o janga dum kadi salasa marrati labitati idha amsasi nibbi allahumma ya allah salli wa sallim julu wado kisiyema ala nabiyina muhammadin o wada dum do kadi ashara marratin labisappo haray musibbe julbe di adkarji di wi den do haɓɓaki si weti bimbi ko ya jodo nokku gotum ha to magaynuda di jangude masi fotoro heewi ko ya jodo nokku gotum ha gaynda di jangude sa wadi dum ko dum buri labede sa hebal fere dum sa juli subaka salmini da marika dawata da way kontinde di adkarji do ha kadi lanni wo si dum hawru lannugol mudum 6h si lannu 7h si lannu 8h si lannu ha 10h si lannu ha 11h ko tawtum a wadidi fika